ابراهاتی آواکرنه سرگاه که تجاری عربي دلين طريق شرق دجلة يعني رقاي روش هلاتي دجلة بلاد ما بين النهرين ميسوبوتاميا أناضول القاندايك زنجيرك شوان براهيا يعني هر لزاخو 7 كيلومتر باكور بو روشافا براكديها بعينه وصال كدني برا بشوكه استنمايا وجزيرة بوتا سردجلة براكديها بيت كدني برا بافت أوش نمايا فأبا هاتي أوفاكرني سرقة كي بازرگاني طبعا وقت بازرگاني سربازي جيبها عيني دمدا بله اگر بپرسین میجوی او پرده بوکینی دگرێتەوە مێژووەکە طبعا من پردوكك تشيكري استا سر برادلال ببنج زمان كردي عربي تركي انجليزي فارسي بيرو بوچونه هر نويسركي من نويسيا هر اكي بيرو بوچونك هيا بس فيدي ما كي سال 2019 بروفيسور حسن برواري برمایک برین آلمانیا تاقی کردن سرگرتیا در کتیه نو بین 520 حتی 450 اپراهاتی آوا کردن یعنی جبری بسرمان نتیجی بربلا بابد. يعني كافنترين وين من ساكري كونراد برويسل الرحلة إلى بلاد رافدين شمال العراق تشتكي وصل أنا بك برتقالي كونراد برويسل رسمي هي بس بر تاكو تانية الوير يعني بس في كافرنا وفي منطقة برداية وجبيناك هيك هبجي صلاة هزار و چارده هزار و چلویی که اگه بیردان کام درست بود اوگوس ترکیت اوگوس زاخو پیچ کردن زاخو تخت عرض کردن تخت کردن مخابن يعني نه بس اوگوزا هر داگیر کرده که آتی زاخو تخت کردی زاخو گله آسیبی و مزعج بی بودجمنی و نتخط دا ایران يعني وكي هولاكوي هوليري هولاكوي دنيا فاجر بس الهوليري شكسنا كمازن خوري بجا زاخو جي يعني هندي رسم هندي تشت ما هم هر افاديتي شبت هبن او اثر هافت بن طاوده شبت او اثر بربن يعني انت تشت غريب التاريخ كلياتنا كرني نمونك بسيط يعني اشوريا داكو اثبات كنا زاخو يانا دا چن شینوارت خوینن دا بنا ویچای آن دا بنا ویچای دا عردی کنن کم بنوه پیشتین که آنزانی دی خلقی که دی وکولت دی بجولا وج عردی آشوری آن و نقاشت وانن و تختبرین تان يعني تشتكي ممنهج هبي دي جي في ملتي سبحان الله يعني عمليه كا بروسيك عموما يعني بروجرام كيري هبي دي جي في ملتي دي جي مي جوي زماني وي كلتوري وي انساني وي او انسان كرد او سروري الدنيا حمي شهرستانيه چارك الدنيا بردستی در کردیم يعني اول ما كان دماغي که يعني ام نشون بخواه فيشه که چه دفاعش خواهد